Работайте, брать! Сзади этой группы висит флаг Российской Федерации. Вам считать деревню. Очередь! Поднимаем флаг. Kekalahan demi kekalahan terus didapatkan angkatan bersenjata Ukraina setiap harinya. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 23 April 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan aksi sekelompok prajurit angkatan bersenjata Rusia yang tampak merayakan kemenangannya di suatu wilayah. Mereka mengklaim telah berhasil merebut salah satu wilayah yang diduduki angkatan bersenjata Ukraina. Sambil mengangkat senjata, sekelompok tentara Ukraina itu berbicara pada kamera yang merekamnya. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Сзади этой группы висит флаг Российской Федерации. Вам считать деревню. Очередь! Поднимаем флаг РФ, блядь, над Очеретино. Ставьте его, я сейчас снизу засниму. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.